Edakika zaba mushanju ezarengo mushaha ya kabiri turi hakuhereza program morning at Sky and Adella orishaba kandi kuna nakugambire nakujengu nituja kuja kwegitwaho omujenyi oturagene ntuganira nawe ahashonga ezikwatirine na nabazire okubine kukuza abana abazaire okutwine kureka abana bakaba abana bakabasa kukura bari abana bakakora ahabwire bwabo bakakora kuronje nijana Julius atuhire kandi ubwo no muhumuriza no mukugu ombyo kuhumuriza no mukugu omushonga zikwatirine na nabana kandi byo kugenda tuganira nawe mpaka ahashaha yitu yakashatu reka mukwe akora museho na bwanyuma tutandike program eji omubutongore Julius nakwakira Nyana de ho mnonga ekansima bareba Sky TV nobe bare mnonga kweza yobwire bwabo ntekangu obwiro kutukuza kugera aha nabakugera cyangwa cyo baganyirwamo na mnongo bwiro kuturumo ubwo cyumu obwire bwo cyumu robo abana bakagera uko bayongera kuterera kurungi nanguna no muzira yangirwa ubwo niwe nakuretera kandi ko turagene nituganira mpaka ahashaha yakashatu eshonga y'abana abana bari mu bihumura abana bakaruga ishomero ebirabire na bishatu byo kwezi ku 11 kandi bijagaruka amashomero abana bijene bagaruka amashomero mweno the official opening date biza kwa biriye biro mukaga ebyo kwezi kwa kabiri tukine almost okwezi kona na nabana baso katuganire abana twine kubakuza bata abana twine kuba twariza bata abana bashimirire kubaho bata bakakora nk'abana Julius eshonga y'abazire n'abana abazire bagira sente abazire baza omukuronde bindi bintu bazo mukushubura abazire bazo mukinga abazire bazo mukurisa abana twabasigomuka abana twabasigira TV abana twabasigira amasimu abana twabarekera abakozi Niche chinde chiturimo Niche chinde chitworekerire abana turiyo nitubatwara mu direction cyo babari mnongade omukuzo omwana kiri nkoko ukoreba ngo mwene process nicyo nkwenda gukora ukora umwana ni process kandi nyoniwe nangona no mureba uri gokorwe basa kubatire hamisho omuntu harumwe ibintu byo takubasa kwega hamyakemo Adella hatari cyo batakakwegesa kandi nabachikwegesa na wachikwata to kuchikora kurungi kamwe cyo kurebera cyacho ruhongu omukeyi wakuriyiremo imwe numuramusi y'abantu no tambara hina bagenyi bizo mukayanyu wahikaho no baramusi ogumiza mu kuko yamhana wasanga ngo imwe nuko mwasangire ngo mwakuzire aha myaka gikuza kuchikwegesa kugira ngo abantu banoramusi y'omugenyi no tera amazu nichikwenda kandi banzo yemerero ramusi y'omuntu obono gumizamo kandi waza kuchejimba kugira ngo ukikore na wachikora umuntu nakireba ngo mwene kijingirire chere factual abwaji emyaka yiwabo yine kuchegeka korabaho toracheje no basa kugezaho kunka mwene emyaka yo kuchegera muniyeje ati kina ningezaho kushikiraho neke abazire nigo mazima sentence zetagwa ubwire no butubora kunko mburyo bwona tekaho buryo orebe ngo wategura umwana wawe wamuteka mweco cyenyine cyo kwenda ahabwe nshonga nkuko naheza kushobora nte bintu bebe mwete bikwiza kwegwa aha myaka 15 aha myaka ya 20 nangu wabiro mukazo mukuru ningo mshija mukuru mkipe nchimanyisa gutwine kumuteka mu ha myaka ejo haza wanoreba abantu kutukora na hata ha myaka ejo ituru munyowe niwe noro umuntu yakugera ati mawe cyakata chikora tataka tugira ngo icyo witu tubachikora aha bwaje arumwa abantu mu nsomwa tukurikiza munonga no buturi yabashije bakuru ninga bakazi bakora Adella nuko yafutere resu makagera ate kitingu cyene amazima gani ngo nocyarga ninga no kiteka teka ho munonga esumu yanyu kwere kugamba ngo ekikireke ninga sho ne kubuzo businge oyetongwire no ekore byo kwetaga konka yatese umwaka kugira ate kimwana wanje kanta no buro businge okiteka teka nko kintu kikuru nkimanyisa ki abazire nibo bantu bakuru munonga abasheme kuba mbategura umwana ukugira ngo nyensi y'abati ukwarabe konka hati nyoni wo murembo gutwakurireho nangu n'abaturiye nyuma ari ibintu byabebeho dukubasa kureba umuntu yakora ahabwe nshonga abana bakabari abeze ecyaro cyona umuntu ari aho nangu n'ubundi n'umusinza aba batine prana cyaro konka yakubugana no tambara no ryafuterori na wako mukato kukigamba konka hata no bwakutunga kakumuka ko mukoka kigamba abazire nibiza bamutabanzo wache yamani ninga na yambuga na muzuma nangu no futera kutabuzere nkimanyisa ki
abazaire tuhira abana obwire obushemeye kubana ubwo kubategura twabarekurira ensi kuba niyo yabategura hazaho hariho ikizibu cyango munonga kita ecyo kubanza emico kugira ngo tukuza abana mu Ruganda mbagita nagarare mwene atyo fa kuko ingamba yitwerebere akora atyo hazo umuntu wakuza ratyo nateganza no baso butakikiriza ninga kore mu byetegereza konka nateganza hato mushiza akuzere fa iwaguruka uko kamushwerwa nakubuza usingi ni baba bashija bo kureba ngo ryaho no mushija just ajire mpari konkomuka tari mu byakuza kwera ijo kandi ndeba kantori yaragamba ati nibabo ngo omukazi yamaraho businge no namusigaho kanyegero mbaranze kunyodi je koraro mbara just onko cyamuretere cyo niki bakuzere mu mbera yo kugira ngo takwenda kintu cyo mu buzubwa takwenda kintu cyo kumubuza takwenda kintu mwe ntibari responsible okugira ngo umuntu ari responsible kimanyisa no kimanya ngo noza kubuza bwe kintu nanka mbwenwe hate chukuru munongana ni chimpo businge ni chinsemeza cyancu ninja twicire na hakesi zo kushanga ngo n'abazire nawe nakujata ato mwana wanje mureke kumbuzo businge kare abatakucenda mumureke ni sasa bw'abakuru b'amashomero na muno agagatarga government hata norebaga government hari mu kweshengereza konkaire yari y'umuntu mukama wariyo nanaenda mukore sente hazo muri cyo mukora sente yaberinka customer care no kugira ngo abana babakwataje konkano oreba abana babakurizo muringo go kugira ngo ugukanaza kwendi ihanga ata mwana mukora nawe nka murumonka ukucererwa kimwanguhiye abo kugira ngo niko kuyacukuriremo nicyo cyukumuho businge abiyamere yareba katoshani suzoba akazano aha TV oba yazasumiye oba yafuna kukushoma oba yafuna abagenyi oba hagero wamweta auto yabiyamasa 10 no mwetaga mu rumushahi ibiri mwe nakazo basa hata nababona izacheriro kana wamugambo ni wanyiga izo bariyo nasi batakora musya muntu officer renga watandika kumuhara hazi habwe watandika kumuhara hazi konko mbugufu obuno bujunanize bwo bataramutiremo kugira ngo ashemeye kuba nakore iki nakora kiri ikindi yo ningeze kushikiraho niki emyaka iceme kuba tutegurira mu abana buri myaka yine ibintu byayo kanko kinde cyo kurebera umwana w'imyaka 12 ningo mukazi mukuru ningo umushije aha myaka ya Adella wasanga ngo umuntu narya kubi ibyo kurya nabyosuka narya nagamba ine byo kurya mukanwa nagamba na cyankuza ariyo musija mukuru ningo mukazi mukuru hatutoka kimwihamo niko kuyakuzire abo kubo bwiro byabayine kwegebyo nemyaka ena 5 garahansi hazejo neshonga mpango umbinte cyakandi umuntu wamanyire ngo no barebana hato umuntu uneyito yito muyambara umushike mukuru umushija mukuru umukazi mukuru nagora apo hariya atambara street nagasura rero murembe gwensenene tugurigiremo gogube ngo kumana mani azino mukavera nabaga no mureba nangwa bamwagwisa nakagwahine na nesa ati ninge browse yahandikirho ekitongore cyakora mwoba company konka kavera kensenene nayiha namera natambara nuko bakuba batandikire batyo iyo tagira ngo nibabiriye byo kugira ngo umuntu yabugwambugwa mu hapana omukata baracimwegisa tarachimanyiri konkati ombahangwa bo muntu oshemeye kuboyine mwako hazana baba kakutire mutwe kugira ngo nikakwereta kugira ngo nobu wazo mu hotel esente neza wa desasha bakuretere wasabe byo kuriya babicereza hariho byogwe bataha we yasohora hero kunaba kandi bishana konkato kahoro mutima gwajya mukanje gurikire mbere mbyo naryo abo kwano mauti byawe ebiti byawe oyine sente no kimanya ngo fridge ni ejo ya hotel so dana shininge 10 ninge 10 birozini omukoza tokaje ihiramo ko wasaba soda no tegereza bagikoretera eco kishemeye kuba kikurumu aha bwaki no kimanya ngo ekiti cyanjye tinyeshe kucheheza konkato noza kushanga ngo muri waba bana butukuruze batyo waza kwetegereza hatebe nibyo bari yomborekera ko banguhira aha bwaki abazire babona barira street ensenene n'imyembe na apple n'ibindi natambara mwono gwe kikumuremesa na mangu soda n'12 mu hotel yibaru centazine aha bwaki nakubuzo kacererwa akagumarinze nikiza kumurema nuko nana kushikireho ntebi nebiteganisa munonga haza entunguka yihangana na ecanga cyona wo kucetegereza netandikira haka aha bwaki wasanga ngo chairman we cyane
oyina maka ana just amaka na family zine zo kushangana barara nibayomba nibarwana nibatemanga n'embare mwene mishango yabo tekaho ezeki nazo nkana zikumara kubuza obusingi ekina ziti nizibana zikumara kubuza obusingi ekini yo ningeza okushikiraho neki no kushangangu ekyaro washangangu ebyaro ekyaro kimwe kirumwa amakana gakibuza obusingi gatyo mwensa tuwaza kwetegereza ukashangangu omuruka gwona ninge gombora erumwa amakaka toshanze nka 100 families nkimanyisa ngo muza kuguma mutyo muzaguma muri echo mu buzoro obusinge tine kimurize kubasa kwaki okukora ekindi yo ningeza kushikiraho kiringo omuriyeje nkora eye bintu kushangana bigenda biti tumukwiza kutunga ntunguka nk'ekyaro noza kushanga ekimushemeye kuba mwine kukora ekimushemeye kuba mwine kuba numwanguhirwa kwikaho tumukuza kukikaho omuringo nugwo gumwe noza kushanga nkatweshanisirize kumwe mwine orugudo rwanyurufire namwetaga abantu kwiza kukora burungi bwansi nse mikono namani ningasi kuteka mwaka sente kace ka shiringi 10 nekizibu cyango ahabwaje aba bantu tabari responsible tibyine cyo mukwasereho abantu bine gente kateka inani kugira ngo nayekunda wenka we nico kikuru nakugira ati mwensi tapu negombora no tukutahamiza twene konko we yaine tapu yeye yatanga yakoze hata katapu kachwe mkagura mutwaro mwene chweka ajya to mwago kuza kugora kariya nayibake gombora itateka ahabwaje ogo mutima go kuteka teka habandi gukafa tuguru nayeteka teka ho wenko muntu omuriyeki ekinaningeza okukira hadera kiringo abazaire aba bana bituriyo tugera no kubarekera nkihanga ntubantu henda munonga naninyenda kwikahandi izo nshonga yo kugira ngo abazaire no kugira ngo tukunda sente okuzikora kuziretera abana okegende sereze munonga armwe engamba yo kugira ngo umwago kutegura umwana ebintu mutegure korebye ni nurwo rumuro ahabwaki umwana ko kumutegura korebye nabayine okumanya kubyereberera niyo niwe ntubasa kuba twine cyo kurebaho nibo murebe witu wa TV oriyo akantu ako kuboye korire kugira ngo katweshanisirize n'enkito ningashi nseti yo mwana umwana muto ningashi niwo mushija mukuru oyine embuzo ogegurire embuzo yo yegurire tekushanana neri embuzo ibakugabira ahabwaje eginomanye chukumanyisa nomanye obusasi bwarabire mu kugitunga okakora karumu kawe oba no murumo gwa office ba komisara oba nakaduka batunde bintu shingira kumwe wagitaho rundo zahike mtwarengayi oba ahizarigereho namwe ukatera kabina wabika emperor kayiguriye myeze eberobo kwezi kumwe wihayeje mtwaro 2015 wagore mbuzo wagere tomuka kongeje yadera kugira ngo apana mwana unshemize kwatana kwereze mbuzi nanyincha kare wataya yuba bajinyo ryo tukatujibage ahabwa tokumahiwa ahera beze kuteganisa kuza kwikaka na yayo naho kace nojo timwene jimbuze nduhize kanje guze ninga kanje bage wacamanye ekina nigezo koreka kiringo aba bana bo kushanga ibintu bitegwire biri yaho umutima go kugira ngo tubyine cyo mukwatire kubyita kubi cyangwa hiye konke cyakubaye korire nicyo mwanguhira munonga okukerebana no kukitahamisho omuriye kiningo kicyara harikiya abana butore kurire kugira ngo itwe twirukanga kuronda sente sheme kubantu tubategura kugira ngo barebere ibyo bice umunkoreji ntugira ngo ekeshemerire kuba etarika yo kugira ngo n'umushijana wakuco kinkugambe iki umbashija bita abanyankorene bajya ngo rimwe wanyu mwaza kutumanyiza bakazi n'abana konka tweke yonoza kucyeto tumwa kutumanyiza bakazi n'abana konga ko inembuzi zawe 10 ningo mwani ningente umwana yana arangu ebintu ne byamuzeyi zayona ente zamuzeyi zayona omwani nzure riyo nego amuze kwa no mwana gwisimwe banamwe konka yana manyangu omwana ubwo gubahingire obabire nubomberera na wakazayo obabemba gusarura na wakashomba no bwarabaye n'imyaka 5 na wakakwataka kabaworo kakuzamwe ibikopo 2 yakashombe minundo kaga yakiha kuri yana leta nata imperuka yajate constantly ngwiro constant hatogo mwana naguranko gwe haza kishemeye kuba kina kazare no kugira ngo byagutekaho mukagurundana mukahiza mukaguto mukatare mukaguguza ke harga muri sente nabwo cishobora timbwene juni no hararge school fees yawe yargo mwana guri ahabwaki nayongera kusimana no kwetegereza kintu cye nawe mwe amanye kintu kukikorwa nawe yakuzire nyensya kimwanguhira we bare munonga
omuringo nugwo gumwe ati omwana kakuba namatebe ebintu nebyitu nukwo tukubikora tuti hazamu sense of ownership kurira ngu eki nekiitu konka ekintu ekyo oriyo nokora kugira ngu iyo nokora sente oreeta bo bakozesa takumanyaniza rigaye twinena n'abaana b'emyaka mikuru kushanga ngu nobasa kumbuuza so nakora ki ati nakora omu tawuni murimo ki takugumanya konka aine emyaka 10 ombuuza harimu n'abakazi nangwa ekyokutangaza abaana tubarekire nombuuza bisibaro akora ki nayiyo omu tawuni omu ayiya ki tinkumanya konka nakora tokumanya n'omushuma nashubura tokumanya nayigura emigugu tiine ekyokumanya konka ekikuru nogira ngu nakora omu tawuni Tabuka noreba omu kasheshe nayimuka for example nimurara Katete nayimuka buri kasheshe shayi 2 naba nashohora okugarukana shayi 3 z'ekiro ni shayi 2 nakora omu tawuni ki ansata gine haza obu n'obuzibu buhango ahabari omuntu kakuba namanya ngu atereka nko ekyokureberaho ahayitira TV niwe wenyine ori okwa murimo gw'okukora harimu ekitemo ky'esente ekyotakashaba mukama wawe ahabwokuba noreba ebintu oku bikugenda konka otiine ekyokumanya noyimukaho nosaba esente ezitiine nosanga esente ezikampani erikukora ninga ekitongore okwezi kuwona iwe nobasa kuzisaba nk'omuntu omu ahabwokuba tokumanya ebikugenda mijo mwene hati ogu mwana otakumanya ebyeko oku bitambura ahabwaki atakwetuma akarra ngu nenda akagaari k'emitwaro 40 kandi iyo omushahara gwawe eri 27 akuba nari abandi abaana ahakyaro nibakavuga ekindi yo ningyeza kukoreka kandi takumanya iwe sente z'okukora nizinga itakumanya ekyokukora niki nigo mazima konka hati ekindi yo ningyeza kukoreka kiringu abazaire tukunzire sente munonga twayebwa abaana kandi ekiri kikuru munonga omuri eki twine kukyetegereza ekigendererwa kyawe omuzaire nokorera omwana tariho kindi nyine mutahi wanje okungira ati itwe turi omu future niyo tariho kikuza kundemesa kukisigaho ekinkwetaaga ahabwokuba ebe mbatugambira ngu you are the children of the future now I'm in the future myself so this is my future ahabwaki future hate yawe obu wagihikireho nkuko baterereze yawe abazaire bawe ninga bashomesa niwe tegure omwana ogwo egenda omu misho abazaire nabesiba munonga ahabw'enshonga kugira ngu wana okuza omwana n'okumushomaho nibakoreka ngu omwana ekintu kikuru munonga omuntu orikubasa kuhereza omwana ekyakwenda akamarwa nakyo n'omuzaire we wowe aba abandi ntubasa kugezaho konka wakwetegereza okaranka aba abaana nkakorana n'ondiijo muntu atari muzaire we nubwo akuba yabirataho omutima munonga babe bamukozesa emirimo kugira ngu bagimukozesa ngu kutyo ntugamba ngu omwana akore emirimo kandi eriyo emyaka ye agira ati nyo ninye babe bakyeza kweyerera ekibuga ninye nababe bakingisa enyigi za geeti babandi abaana abo bakaba babyana akirebera nk'oku mutuntuzi okiruga ahari ekyo washanga nkatoshanze wagira oti iwe katukushashurire fiizi obanzeyo naza kugira ati nyo ninye babe babanza kushashurira fiizi ahabwokuba nyo bakambara ngu ninshoma kubi natekwa kufuna enshonga mbi y'okukwasa hari ekyo konka ati abakyara nimukimanya harimu obwokuba oine omukyara akateera omwana nkori okibuza oti ogwo omukazi omwana nowe ninga konka okakimanya konka we naanamanya enshonga ahabwaki yamuteera haza nayamuteera orwokureba ngu iyo orwarengana owaheeriwe kikakushobera hati yariyo ndiizo ishenkazi manyowe nakangarana agira ati namuteera ati ahabwokuba wakumuzaara ati iwe tumukimanya kandi nangu nikikutangaza n'abaana bamwe n'ubwo akuba baziirwe abazaire baabo bombi ishe na nyina nibo bonka nibo biine akimutera ngu namwanga kumanya noreba ogwo akasiisha ento watakunda bafune enshonga y'okuteekaho hati kyaza aha rurengo rw'okugira ngu bamujwekaho oriyo ndiijo kansi iwe otari nyina ninga otari ishe ninga otari hati nikyo ninkugira nti abaana abazaire baba bakubasa kubateeka omu buteeka ninga abantu bakubasa kubateeka omu buteeka akaguma atebekiine atariho n'ensi kwetombwita n'omuzaire we ishe ninga nyina ekyo kiteekaho hariho wagira ngu ekintu kokuba nokikunda ekintu okyekure nekyawe okikozire wakyekorera wakiyaye mwenu niwe wakitandika noba nokikunda munonga aba baana kanitwe tukubazaara Julius kano wadde tori mukazi konka orarebera omukazi akuzaara obusaasi bw'omukazi akora bamukuzaara omwana either wamusindika ebyo ebisha byakushasha ninga waza omu theatre bakushemeza ejo process eri aho ninga wamara a long time otakaziire wija wazaara omwana
tugire ngo rave bire nyingi ya leta twashisha niki abo kuba umwana niwo kumuzara umwana niwo no wawe toyine mwana wa mukabaro no mwana wawe. Where are we going wrong? Abo kuba abazaire hari ikintu kiriho kiriyaho kandi abana nabitu niko twaba tubazire we bare munonga ate cyo kubanza harimo inshonga nyingi kukagenda ntemateme honje eyo kubanza harimo kushanga ngo mwana no bwo muzire no wawe niwo gizere byona konkiyo nk'umuntu no kunda sente ati bible kachigamba ki ngo kunda sente munonga no bwo bukomoko bwe bihagaro ivo ato muntu mbahangwa bwona twena ntukunda sente nango nibwo mazama ndeke kugamba nte bakajya ngo iyo takunda sente no kunda twena ntuzukunda konka hari umuntu kujya ngo yarengesereza extremes tera mwakashani no sika chips harugudo mu mutawuni ni nshonga cyeshemeye kubane kusikisa chips okasya sahi nazikahwaho konko kajiro tkantu musezindi emondete insurance teka umwana ukamure komuka ariyo mwana we myezi mwenda abana bakusiga hatara za etara zo muzo nyina akaza gukora nibingi munonga tine ndizo muntu yamusigera hatogwa ine cyo gukora nakunda sente twacereba yabe nshonga ye hatagaruka hagitaho n'indizo kategori zo kushanga ngo we kandi tukunda sente hato bunyoni za kubwe tofu bo mutama ekidura bakitera hariya atine na program ahora music ko yagamba atapana tabakweshongora kakabare ka sirire gira nkagumumuka namukingira no munzo emyezena agenda wabagire kuzina hakabare kamwe berubushatu akigita mu biyazinkina ninga muzakore nayiza bukusheza omwana arra nabarano baba bahenzoro rwigikureba habaho ki hatabona bo barwaho then tugaruka tugitaho harimo abantu abakaza bamuhataha kandi nimba sasa abakuzara abana batetegwire agerenda ari kujanga azaro mwana ari kumwanga amukuzara kumwanga mpaka hari kurro mwana akabo mutano kugira ngo nobwibwe byone myaka kusya myaka 17 na mwanga akazo mukarasi no yabasinga ako katanga kumukunda haza no bukiriyaho nicyo kubasinga kiri no bwengi yo takirebera atyo konka kisyo bwire areba kandi hata no buyakora yatandika gukora no mwana hari mu buryo nababa bana bakundira myaka 24 gongo kurgenyi makona bakamutuntuza bambuzo businge kandi ari nyina ari wakumuzara ahabwe nshonga ahabwa cyo mwana nabataramukunze hamwe bakaza bakushangata mirengire kureba ho musijogu konka kakwatirayo bamutwecerokwe yatekaho no buri kwihamwenda byayanga harona naba bakuzara bashija bakabasigaho mushija akamunagaho basi hatogwe nawe atamwishe kimutweka atamwana umwana byona mutamara kimwe atogwe nawe nabariya kuki kuzakufa ushanga umwana yije ari photocopy yishe yewe nyine ruhanga wayi no kwako bikora kwenyine okimureba ho gumana umwijuka oranko mwana yarabo misho ganyina nka hayitiryo mwana yaraba hwati omukazo oraya yesoza ukimbuzo tenenki amabega nagisege nyine ngoko yantamereye ngana ati nicyo gukora hato mwana ndabamwanga batyo kongara hanga ngoko nagambira hanga ine nkora yebintu hato gukata nwakuza kugera uburi oriyo wazire abantu we yargamu abantu we yagera uburi hato shanga ati nicyo gukora hato mwana nabo tubagita then harumuna nabanda bo kushanga ngo kazi umwana amuzire agizere konga kandi nawe akakuza bo mu mberere yitwa ntugamba eyo kweshemeza wekwe kunda nko muntu ibindi takwenda kumanya kankwe cyo kureba ejo bimenye gukora araho mukazi no mumbe ombuto kwatara kushanga ngo nabrabure bintu mbwe no mukwatara konka nyendo imagining ekibina kustama ebe bina byabakazi de mumbe no yinkorana mukamusupportinga mukarundana sente kugira ngo twine mwaka shonshore cyake sente z'abana mwamuhereze mitwaro 5 yo kugumana yihamate owananga agiha yagateka aganywa abara no kwaho mwana tutentwerebera ni kugambere kinyerebire tabante bize hatimbabuza ashamate kandi kana oye kan hari akana mugateko ngo akagumana yiba amatego mwana oyibuza sota nayiba amatego mwana gondizo owe yewe nyine wayezari umbuza asaka hoki ati nanyo teni mbantu gombere ona suburi izoba
hata konka ko kuza kwetegereza kaba kuza kushobora engeri ya iyazarire mu mwana no kuyakuze no kugira hata we kinani kugira nto nufu bw'umutima ni cece aha bwake nagira ngo we nakoze samani mingi okurebera rogo mwana hazanye na nanyara omukwiba amatego mwana we omara akaganya we narebuka hoje konka no mwana ayino bo manyisho bw'aba bana barwire wa mutuko ekinani ngezo korekana cyo kugira ngo arimo abantu abino bukomoko bw'ekikeki kugira ngo we cyo kubanza emberane munyiga ecya kabiri mwetorire kuyazarire mu mwana ecya kashatu ofubo umutima w'umuntu kushanga ngo naye kunda munonga even na no kunda umwana we nchimarema hatku echwano dirote chere chishobere nchiha enshonge shobere nkoko nakushobora neje konkana neche chindo bitiraro bazo twikirize nane emirimo naye birekizo kanko cyo kurebera omukiyazara konko byazara nakora omabara embara naye hate nemirimo yituza kugira ngo oriyan professional bar attendant nakora ombara haze bare zimwe ziri serious umutaho neze zituzambara nezinde zirinkezo tibine saha zo kukinga bakoresha habere nino rwigirutura rwigwire naba bakora mushedu konko shanga ngo umuntu naza kukamura umushamu kaga agarike yi12 zakasheshe no shanga umuntu nakore cye munonge shahi 14 ningo bundi 12 konko ebyo byo no biruho ayino mwana we myezi wo kwezi kumwe kandi eje nemeno metara mungumba kwa rivu ebyo byamanya matante rivu nebyanjye ni wa Adella baba abakore bibiri ebishoborekereho munonga haza kuba kityo ngo umuntu aine omwana we kikecho manyo aziro mwana omuringo gwe kikecho agira ayahambisiro zaye jimba ateje sande yo natinda akore konka bambe sande ikiza kwa areba ngo ukoze so mukabyaho echo kutangaza nibyo hano gamba ahantu hobujunanizo bwo mushija bushemeye kurugaye achi muterese maanze nesonywa nonye sasere inebizo byanjye konko izuke nwishe wo mwana mwe natine kindi cyo gukora natine option okugarukaho kuzamana akasente nikacha kuba kumuha tari kubasana kureberera mukozo muka atondeberera umwana takamureta hakora umuryejo bara abo kubembera yenyine no rwanzu nenseri nakibyona taracha basa mwe nakiserezo bwa musigo mukanye ngamusigera abarana haza nho nani kugera ntatogo mwana nabateganisibe psychology garake toreka umwana ukuriro mu mbere yo kutuntuza ubwokwe ubwongo bwe hinduko buteganisibwa ubwo businjo bwo mwana ari kutungarirwe mu nda ya nyina azirwe je myaka no muguma ho mpaka na yabo muntu mukuru konko go muntu otuntuzibwa ku rugo mu nda na no kwikahero ha kurire chugumere amana n'umuntu wo kuza kushanga ngo yabiro mukazi mukuru ningo mushija mukuru nkanye no mbuzi wasibota se warandinda aso gutu to kwenda ngo akora musi haba hoki konka ejo character ya aggressiveness and being harsh ekamutaha mu bwazaro akajukoreramo mwana mutuma kashoba nyowe ni wahitwa akurire uko shanga ngo shahibiri shahemwe umwana atayine ko bari yahero abazaire akaba bo muzira agira ati nyowe muke yanje umwana kora biwaruga ishomero kora biwaza kushenyengo kora be maybe wazaduko kayamba haba bari yaduka eki wakora cyona shahemwe tizine kushanga ngai tizine kushanga hero abazaire bitu bakabaza out bakabaza we nabo bakabagire obwire bwo of course omirembe yabo nabo bakabagire emyanya yibabire bazamu konka uko tashanga ngo muzire yagenda nabana twaza kuhumuraho kuturagaruke nyenda turebera shonga y'abazaire okushanga ariyo mbara shayinaze kiro ayina abana ariyo mbara shamushanju ayina abana bashitame hari abagwejejerire nango bamwe batandikire kwetegereza burya ubona bwo buriyo n'ubuzina bariyo mbara bariyo mukerabu katumuroka cye kuturagaruke ntujya tukuganira ahashongejo otarugaho Sky TV irakari abantu
banyita is the boy king, the western king okuruga aha Sky TV orukwisaho program ya lunch time request special kuruga rokubanza kwikoro akatano kandi kuruga shaha mwenda mpaka shayi 10 hamwe na weekend Sky vibes ayitukwize bya kabi umwaka gubaberere ogwa kabi respect. Amazina aine nina omuhereza wawe owa party time aha Sky TV umwaka musiya gukubero guihoreire ebirungi byonka. You know me, sit down, danger. Hi, it's your boy Tashu G, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakureta kunjunga program erimwe bikushemeza. Program nwajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire, I'm a broke guy tinyanzire. Program eje rubinji, nonda kumenya fashion, nonda kumenya kumbechiro, nonda kumanyisha ino njero hobati, nonda kumaga kitaka hobati. Ebyo no program eje. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. No ho washozeha, no ho rabe nazaneha. It's commando, no love story. Byana ntukwantu bireta mu program eji. Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity wawe kwa kutura no mukwa kurara, nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ninge cyakuza korera izoba. Kandi ntukwantu baretera favorite comedian orabe na kushetya. Orwo kubanza twine a fresh hit video zinzia kandi zibiri wa kabiri 100% western music. Zibiri wa gatatu no woman crush Wednesday. And orwakanaburizo bantu kwantu baretera bweshongoro bwanyu butano obukize kwata in the western region. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi emwe ezo mwazi. Sky Television. Sky TV nanye aine nina omushiki wanyu bursande shamshanje zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebeka bata saruni. Sky TV irakari abantu. Edachika ni 20 ezikubure tukataha omushaha akashatu kandi kiriyaha okuhereza program ni morning at Sky tuyo ntjana tureba okuza kw'abana nice kituriyo nitukorite nk'abazaire abana tubatiro mbintu batakabire kuzamo abana twabarekere ensi kubakuza abana bakora fwa eki nikija kuhendera kita nituza kuba twine society ine abantu bakushake nituza kuba twine society ine abana abamuringo ki omwana kare akaba omwana akakora ibintu by'abana bine kukora konko bwa hati ntureba ibintu bigenzire nibihinduka just tukuzo mu kahumuro twatugambira ahashonga yo kugira ngo kare omuzira kamakinga shuwa ngo abana baba protected ukomanye tukunda abende yo ninza kuzika nyine murirano akansige namugambira ntaza tindiho ondebera abana ebya hati yanoza kugenda ujota atagira wa mangu tindiho tagira umwakigambira na no umuntu yo kwizira akakuyamba ha abana iwe wenkano genda no yeshereka turi nkaba kwiba turi nkaba shuma omusoso yate turimo obwa hati no shanga ngo omuzire aza kurugomuka agenda yehembera abana embera yo mutawe no jimanya embera y'abantu binja hiba kukorera no manyuko hari kongoza kureba oro muzire ayebembiza kana aina kana kemyaka 5 hari ekinde kibiriho aha 31st aha Freedom City abana b'emyaka 9 10 8 mwenu biro 18 abantu abutweta abana according to the Ugandan constitution nibo bana abaferire omu kivuru noyebuza myaka 9 omwana fireworks nana aza kuzireba ngo zimuyambe kingwa kugira ngo nakuzibuzibwaho akugira ngo nayenda kwija kuzitebyaho itweka twakuzire fireworks tutakuzimanya niki ecyabazire barimo okuletera abana kuzombintu nkebyo aha myaka nkeji nikabi cyakutorekerire kuta aha bana bitu babare mnonga ngoku wabuze kibuzo ngo nikabi cyakutorekerire kuteka mu abana bitu icyo kubanza anzamwene twenda kukigaruka munko muri bakarasi ko kutugaruka mu ebuzo nikabica twerekerire icyo kubanza n'urufu ahubwo babafire kandi ntagambe iki kikabanke cyo kuzanana mu apana n'urufu indi n'abandi byamaze kwinjira aha bwenshonga
abana no bakubana ngo hatari kivuriro reka tugambe nabo bakubahita unitungo munimbara omukazo wo kuvuga na street natambara ina abana bashatu ayino wahekere babere bakutambara ayine nakandi kashakweye ombugufu none orango abuzura obusinge kandi nabandi nabateganisa ahabwaki owahekere na nabakwasire abantu bari yomba tomera naye ubundi umwana nabamuru no marimo bakubamba tambara mununga atine byatire umutima takoreba kiriyo mije kuza kwecyusa na yamuru basare kigere eki rero hati kizibwe cyangwa munonge kiroho no kugira ngo aba bo kandi bari mu kivuru ekivuru nkimanyisa ki abantu nababanyire umbugufu basinze bari ekivuru nkimanyisa ki abantu nibabari yo mu mbera eyo mutwe kucamuka no mara no itokusinda ntumanyo kwa marwana nebinde bikuteke bitukozo bongo konkano mangu haro umuntu oba kutera music akasinda azina karugo mu mbera akibuzo tugi yabaki umusati ine ki yanyuma atana cyawo no kimangu tanywa marwana nanguna bamwe n'abakore kandi takunywa komplete konkora yanurwa ekoti yaji hamwe yagita hariya ebyeshongoro byonka aza kugira ate satu nuko musa yatucere we nasigaro invest music yonka yamucamara mwenu ariyo mwidare ringi ariyo munse bas ikindi yo ningezo kushikiraho kiringu hari yabeshongoza bintu kubajwire awi nabana b'emyaka 5 inabana b'emyaka 10 nabo waba leta omweshongoza ari hariya ebicweka bimwe byo mubiri birya heru ico nico cyane cyo twenda ko abana ate nico nani ningezo kushikira ombugufu kubantu shoma child protection principles mwene bikurebera abantu mubana kubarebera bagira ngo buri kimwe kishemeye gukorwa kishemeye kubanchikorwa omchukwero mwana kubaje best interest of a child best interest of a child nkimanyisa ngo omwana nkiza kumuhwera okushorongoka kabaje akaterera akaba umuntu wo mugasho konkate kitwantu ezenshongezi twashobora henyuma zina kazare na neki echo kubanza abana wabatwaro myanya nkeji ushemeye kuba oine okwemarira okujango inabo kuba kumakuma harumwe bivuro bikubaho mu mutawune na nezindi tawuningo nebi yabana buri zonche baho no cyamanya konkanye ndorebe iwe tagira ngo bakuba babitebekanise bino buremeza ahabwa kimba jango ekivuro cyone cyarabire ho ngone cyabana kibahihango yebuza habwenki nkimanyisa ngo yoriyo noza kumutwara umukivuro cyecero oriyo no mutwara umwanya ogutarigwe wachereba ahabwaki buri kintu cyona kintu okukishoborekere kugira ngo kinkubaninza omwiramizo nyino kunkwetegura kana naninza kuza omusiri nyino kunkwetegura naninza omukatare nabo hino kunkwetegura mbwe niyo waza kutwara abana bashatu aronko wondebera TV na terendu omukazomwe agenzere n'abana bashatu bahika bambaraho mwen hata batakubaraho mbaze birwake echo kubanza iwe kenyino wabatwara niwe notaje wana ranke je mpira ya heru arwa ba security they are professionals na stama ompira nabaguzana ro kwenyuma we nareba no bakuteba goro mukashemerwa mute wetakurebayo naguma nareba hata umurumo goye no kureba imwe mutargo mu mbere nkimanyisa wabo ryo muziro twira abantu mbivuronkebi iyo toshemeye kuzamukureba oshemeye kustama ukareba abana no baratereke shongore kireba abana bawe konka wako umukaza agenze n'abana bashatu yahika kugira ngo abana bashatu bona bambuzereho tayine no mwe wayine nkikumanyisa ki nawe kenyina akargo mukurebera abana yabankaki yabo murorezi yanuru kandi echo abana kugira ngo bo bari abempira bakaba traininga no babashomesa nicecho hati iwo muntu waburizo kigumere kenyini yo naratwire abana banje muri yebe bivu konka bwanyuma yo kubateka yongenzere na nyina chikanteganisa nareba ngo aba bana nubwo batwire bo benyine tabamara azo yuke ne chihango twena tutebekine tarho wanywire nangwe chikutokozo bwongo mutebekine konka bakuteganisa ahabwaje abendo goya baretana owo kwasoro mukono nakwenyukura ayirukanga kuza kura abendo goya wabo kwasoro mukono nakwenyukura owendo goya ariyo nanyura natozo ku ice cream nawe yabareba hari yariyo nenda kwiruka haza haba bakamotoka akakugurikira hanse badine bakakosa nawo gwa ariyo nayiruka nkimanyisa ntoraba base hato gundu murundi okuza kugarukayo almost kagenda abantu bashatu buri umwe yakaine kwato nyowe nyino wanje nyina ino waine na no mukoza ino waine
karasha bati ninyenda kuzo mizi iwe genda no wawe ni assignment yawe ni wiroko genda no wawe konko mbugufu ni cyenda haza kicukuza mwecuro na no mwijoro gwaba bantu tikubasi ko mbugufu aba bafire twabareba twacura konka nabanda batafire nyenda kugambira taro kivure cyarabiro Adella no kimanya kikahendera ba MC batara mukuranga abana babo kandi baba tarangira umwe babiri nibahiko muri ikumi haza harumana nabo bakaza bo journalist bw'abakuru abakwitwenshoni kwiza kuranga umwana we mwe no gowe na fama akafame mija kamurondero kwempora akamuronda konkaize shahi ibirisha to hizo kutacha kuza kwikaka kumfuna abamwe yaba yatorekera mukatagani atagambiriba naba yatutukire yabuze ro businje wena abo kubana naye buze cyane akorate konke hatebye byo na twabireba ecyo kubanchikorwa neki ecyo kubanza abazaire tushemeye kutwara abantu myanyeji as simple as that niko cyemeye kubakiri hatariho nakwebuza hatariho ki abana tibashemeye kubamba zo myanyeji namuno mune bivuru byo cyo ngo twara umwana no wagwisakago kashati manyano reba twiziremu obanjete ngwe nentunguka yensi obanjete technology obanjete murembe obangwete ki kushanga ngu niwe nenda kujana n'abana bawe mama hatakija kujare bikushana mwajara mwene bikushana ubwana wabo kwato mukono oriyomwe no bwana butano ngo mwazo mu cya Spice Diana mwaje mu kivuro cya Shiba mwaza nkai ojuke ngo itwe nk'abazire nijankirebera kugira ngo obuno bugabe bwito buno abana nabanje abana nabanje nyabana banje nyine kubatwara hinkwenda nijana ubwo murembo ugututahiremo ubwo kugira uti nyo abana nabanje kandi tina ine kunkora ki ninye kubacweramo ninye kusharamo so kunabe nasharamo ngo rizani nza kugenda nabo mu kivuro ni cecho hati nkoko riyo no gamba no murembe kare uko tukuzagweta ningo mukopano gokorga hero kutubereba hero konkentani seriyo nebeba nemwe agamahanga gatungukira gakore bivuro by'ikike cy'abazire bakagenda n'abana bawo wabyecumitiriza kurunja TV kuzereba usanga umuntu yine naba uwizana abana be bari yahameza nkanyowe niwo kutamya ostamya abana bitu bari yahagati ntureba beshongoza hata kavuyo karargaye karo kandi emyanye yitewe kanisibwe kuza neza mu abantu aba arayitweta crowd management kugira ngo umwanya nguzamwe abantu bakwingana ki hazoba kwingana ki nababo konke bya Uganda no bimanya ekivuro mwanya gutebekanisiwe kugira ngo nuza kuzamwe abantu 13 bahike no bako 13 nibo twagamba bahika kakaga umuntu nabikiriza nabo still bataha ekikuru nabizana bingana ki bona nabaza kutaha niyo nkora yite ya Uganda nanguti Uganda yonka namahanga mengi ga Africa hazo muri yeje nkora nchimanyisa noza kushanga abantu besimbire ngoko nagira nteze ngaro zanyu nobwo ryo muntu mukuru harimo no mushoba imbagamba manyo myaka 20 habayine no mwana umurebe nchimanyisa ubwo no bwako babirata sinzire atine kwa by the way mwamwesimbire muti nchimanyisa ngo none wararebera abantu abakushanga mu kivuro ningo mu ijoro mwingi na agenda nababari nko muyaga wararebera umugusha umuyaga kugukuhana gutozo kugushuma gucigarira gute nuko kugenda nuko bako babari nchimanyisa owenyi mori yo kubaba kwatirire yare kura hatkaci mwena numugendera kimwe hazo mugendera kimwe harimo wizatarire nchimanyisa man tachine harimo wizarire konka yanyu asinzire nubwo kubahatine kumwegamira we nabwo abo bona bari aho hasogwe yagwa ahabwacha atakufa echakandi harimo abana bitwantugamba because kabana b'imyaka 13 14 habafire umbugufu n'abana bakuru konka tabakuru bo kujangu naye marira yayemerera tumukamusindi kakagwa nibamurubatira kigendo misho hase kizubishikwereka bikasisika Rome Uganda kujangu ncota sheme kutwara yo mwana wawe na munongo mu Uganda ninga Africa yona nabatebekana sabe mu college nabo mbabine mwensho binyingi munonga bata agwo mukoro ogurigera mu kufa kwaba bana bakujangu MC nwagira abantu atamushohore konko bwakugamba mushohore tine kwiyata arrangement ngo habanze hashohora abaninga hashohore barya echo cyaza kandi bagaruka bajyanga umushohore kandi abakamabe cyombe ko cyenyini emiryango yemwe bagikinga nchimanyisa ki umuryango n'ubwako bagura umuhango gutinka umuryango gwa base yari kutahamo aba bantu ababe bari mu bakubara imitwaro manyanka kakaga tine kubasa kumaraho mwe nango numarabo hamwe umwe nabatekwa haza harimo n'abati n'abari no bugumisiriza buke umukwirukanga kwe n'abarabata
naenda nga bari we yabanza abe niwe yabanzanye bashohuire okushobora mbakoreka ngo tukuragize rebuzo konko mu kugaruka no babara batire hato muntu naye ekivuro cya kwasere cyatagase nendaze hariyo misho ahakuza kureba umweshongozi enkito yeye ni yachikaki akashaha kayine kachikaki akakomona kachi nigo mazima bakajya ngo go mweshongoza yine biteje nigo mazima nane ndamurebe ahike hoje amwetegereze bakagira ngo weza tafumwire matu nane ndamuhweze jemwe nkuko kuboye no muntu mustamira hamuganira haze icyo cyaba kiriyo mu ntekateka y'aba bantu bitwine ece kibireho ondijo wena nakireba ngo kibenkitekwa kubaho itwa abazire twaremerwe abo bushobozi bo barinkaye abasa hati obushobozi iki kiri nkuko kureba umurwire abashaho iyo baba umurwire abakuturaniwe mbakutwara umwirwaro bakora ubujunanizi bwabo bakutwara umwirwaro umushaho yakebera yakora ibye byone yakwembazi nawe yakora ubujunanizi bwawe yaweza hato ubujunanizi bwawe no bwo kugumera embaze bakwa niyo kumera mwino ine kugimera kabe bagambiye ngo nakajuma kamwe emirundi 3 mu izoba no bujunanizi bwawe no bwo kuboryo umwana mbabasaka kwa ukahunika obureka kamera ukateko mukanu ukahunika haza nyoko taraguma hakutira hamisho akere yakakwera atekero obushe yabwira amahega nahakoreba butaka yatuka yarga hato no kacwera ekina ningezo kukorekana iki obujunanizi bwo buhango muri yeki nubwo muziri number 1 muntu wakutum percentage omuziri nakora 80% aba basigara bakora 20 aha bwaki ebintu hari bikwika kushanga ngo hato no bworyo obushoborozi ecyo koroyineki ecyo kureberaho abapolisi ababe bari yamwanyogwe nyino bujuruzi ninjimanya arimo umupolisi ebyo no matukabikora aye bakweta crowd control kugira ngo umuntu namanya ubwo mwanya guturumwa hadera namanya abantu bangahe bashemeye ko bane bemereramo kwa kuri yo kwemera kugira ngo muri mu kwemera tubyo kushitama nakimanya ngo hashemeye ko hatakorenga abantu 20 nkara nabapima musuko ya mitaze suko ya mitemo shemeye kubera mu abantu bashatu babana bati nuko bakukimanya hata na umwanya na misho geying out of experience agira atashemeye ko hari abantu abo konka cyabaho babakira geti we natakineka ubushoborozo bwo kugira ataba mbakingira abo bwire bwarenga Uganda igaruke gerekezo cyo kugira ngo nabo tukaza muri yarengana nubwo ko bari umupolisi ari serious akagira ati nyoti nkibenda bamucike nyuma bamustamusa yabo we sente yazanga bamugurira amarwa gakunda yaba atagenda bamuretere kicyo kucira yo bungo kunyara wowe nkana yare mabaterera mukama we agira atabaryo atecho kifera harengoro haza hariho bwo buremezo bwo kugira ngo nkiza kufera harengoro nkibakiri kirungi iyo muziro tatwara yo mwana wawe echa kandi ubwo mwanya guturiyo tugambaho abakugamba mbore kangu report ya police ne kangu bine gates zukwiko wa mukaga konka shaheje bakigura gate emwe ekizubu niki okutekateka kwanje nkunyore kangu abo mwanya ogwe nabo tabakwenda kurisikinga emihanda minje ntakorwamwe abashuma iby'abanyarwanda no bumenya owiza izoro mu kivuru yahikoko akasanga yo generator byayanga nagibe kifundikizo nagire kiyiba takubura kiyiba hazo ko erinde bugumire nabo mbigura umuhanda gumwe baje ngo twabaho gwe nugo murakoze mwene bayigwira umuhanda gumwe nkimanyi ngo haba hekizubu mugaruke muze kwigura eriyendize imihanda boko abantu batomerana omuri yecho ebishumuruzo mbako bironda bure nikakahurukano kariyo muhangari teruturumo ebishumuruzo byina manager yatahire ebishumuruzo byo nibiko wa manager wa stores yatahire nawe ninga yazo mu kushemerera ana washemerirwa za hejo wamwita nata kumanya na hibi kumana hibi echo kiteka orba wargireho echemeye kumanya chikorata hono kujangu obhaba hakahurukano kabantu abakutomerana ebyo macane ko beraza echiriyo nchibirukanze no kujangu mutahe muze korabeshongoza mwene hati byoma babyihaho omwishongoza taro so twetware tugende mpora hati echo na jonke cyo nko kucwa mwoko oko muri ngogwe noza kushangana kwetaga kubanza kwaganirwa habantu nkabana omwishongoza wakwasara kazindaro takwenda oriyo wa events manager nagira tobwire tutubwine DJ nawe nukuza kumushobora nakubuza atabaho ki ebyoma biguma haza byaba bikirubo bari yambatekwa kubarabata bahereze kubarabata nko bibyo no kutwabihora kandi hatana no kubarishunga kugira ngo tubatwaro marwaro okutungiraho emergency services esheme kubanzwa rwambi yorenze ababona batwiro mu rwaro nasa kushanga hataro umuntu no mu batwiro mu ambulance
ahabwaki toyine ho kuza kugihamba abwiro konko mbugufu wakore mikoro nkeji osheme kuba yine na services za first aid ebyo byona nababtarho hato nhona ni kugira nti omuzire n'obujunani zibwabwawe kureba ngo umwana wawo myanye tiyazamu nanyenda nkona akantu kace no bwire ni ndawe tuyothendera oku wabagambere ekikuza korga muniki na abeshongo zabariyo omugufu emyanya nkeje ituriyo ntugambaho nakorwa ikorobero bingi nyowe niwe tubigiremo arimo abantu abahwanshoni tikine nshongo no mukazuwe nibatandikaho kwekora ibintu byo mbona no buri omwakureba oba bari yo motoka oba begamire ekisika tibine cyo bakwati ebyo bitira arubazo ariho nebikorwa stage henyine nangwe ebyo byo abatubarije abo bikorwa stage henyine okarangwe ibintu byo bintu byoshemeye kureba no mwana wawe kureba umwana wawe ari hawo arukureba haza umuriye kituriyo ntukuzabana abo kushanga ngo bakore ibintu bitari mu myaka yabo ahabwaki amishaka go kureba Adella nekizo ariho bwire obunyowe niwe twabeterebe ibintu mwaka tushansezenka emizware ekintu ukarebote kiti cyanje ahina akurire okora kwanje ko nagaruka natunga mu gishaninge kizo nashomera mu seminary hati nyonko umuntu kumara nanywa kashesha marwa kikakinteganza Shaisha tuzakasese ngo nonywa bi kikakimbuzo businyi kunkati nkwenda kubi I'm giving my own example bwanyuma yo kutura nabo kubareba hati kiruno muko mukashesho jinyo nchitana mukujya ngo hari ibyo gukorwa na kinyona nabantaganyire kugira ngo nkikingumera kunkani mbasa umuntu yanyu ngo kumugura bya ati nyo nyenda kunya taro kikunze ahabwaki amisho gakimanyire bakireba nkimanyisa ki omwana wamanyira kureba aba bantu bazwire busaba koreba ibintu stage naza kutandika kubikora hazo kubikora harimo uburemezo bwo kugira ngo ogwe naye argamaramwa omwana watandika ibintu byo mbona nariyo miyeke ikumigara hansi mwene ubuzimazima nyowe niwo mushija ningo mukazori yo kwenta bimanya omwana naroza ha bintu ebyo rero naba nakigaruka kushoma kutaho mutumo mu class kugira ngo bamushomese ate ho mutumo ishonga z'abazaire na nabana okukuza abana ntubasa tuziganire mpaka konka Julius we bari kwija kandi twenda guma kugira ngo twakweta gumoije tuganire ahashonga z'abazaire nabana tomanya majangu it is never too late no basa kushanga iwashize ubundo wase kugira ibindi biwakoramo uhinduremo mwende ka tuhenderera aha kandi tujagaruka tukurebe ubundo murundi Julius tujagaruka tumutayayise tujaganira ahashonga z'abazaire na nabana Edwin na Courage naza kwija na speaker wa district ya Rampara omushayi yakashatu mpaka Shahina reka tumureho ntugaruka na nabinji otarugaho Sky TV irakari abantu.